tayo agadal iti Word of God. Karit na wal palabas, adarag iti foundation, kaya sursuro ka na kayo about family, about relationship, the husband and wife. At i-review tayo lang basit ay sa tayo manan nayunan. Praise God. Nera na gidjay, ang alpas sa yung ganaadal, about the purpose, plan of God, iti family, marriage. Nera gidjay nga plano na. So dajay, number 1, at in pagpakita ka na kayo, at ti plano di Diyos, ti agasawa, ket ti plano na ijay, isuda iti pagtultuluyan ti creation na, procreation of mankind. Ti purpose na iti marriage, isu ti pagtuluyan ti panaka-create ti tao. So that I be fruitful and multiply. Amen? So that I di pagtinulungan jay babae kin lalaki. So kailangan jay helpmeet ti lalaki kahan na mapulfill nga pulos ti jay nawan di babae. Okay? So, the procreation of man, ano the purpose ni Lord John. Hallelujah. Tapno madanda iti anak nga godly. Godly offspring. Or godly seed. So da jay, aday di Malakay. Chapter 2, verse 14 and 15. So, kailangan ma-i-register kada kayo na dyan nga plan in purpose of God. Amen. Dadya iti fulfillan nyo dito yung lubong. Hallelujah. So nga, kailangan ti family yo maramid nga na Diyosan. Amen. Kathabang kapulfilan tayo na dyan, ano di challenges. Pero, dadya iti talaga nga biyag tayo, dadya iti rule tayo, nga dapat tayo fulfilan. Amen? Number 2, ay surusuro ka na kayo, or insuro ka na kayo, iti family, ti maysa nga aramidan da is to serve God. As for me and my family, we will serve the Lord. Mo tayo diyan. Joshua 24, verse 15. Kaya nakita yun lagi dyan, family ni Enoch, family ni Noah, family ni Abraham. Nagidyan nga family. Amen? Nga ada ti fulfillan da. Nga rule da ngag-serve kina po Diyos. Kitaan tayo marandiay. Amen? Kailangan nga nagidyan ti ma-fulfill. Biyag tayo. Number 3, so da jay mangi-manage ti sanikwa ni Apo Diyos according to His purpose or will. So nga da Adam kina Abe, kabil na the Garden of Eden. So da timang asikaso kumadya garden na. Amen? Kas in purpose na. Litak manan, steward tayo lang.
ni Apo Diyos ti kinkukwa. Iti man manage tayo. Ket, ti kayat ti kinkukwa, i-manage mo according to His will. Ngayon kasa tayo dyan sa nikwana, mausar mo lang for His glory. Ano, adabalitok, mausar mo lang kanya na. Kita nyo kadi, tinararamid Noah, nararamid, nagijay mo na tayo. The David, Solomon, nagijay kinabaknang da, inusar da for the glory of God. No usaram para ti Diyosen, dati kaong unget ni Apo Diyos. Ang mga usaran, kini Satanas, jai sanikwa ni Apo Diyos. Amen? Dajay din tayo fulfillan. At naisurok din na palabas, nga darul mo, nga dapat mo nga gampanan. Pasalamat tayo, tanabor na gin tayo. Amoy, haan nga aming nga tao, ket gamgampananda, jay rule da kini Apo Diyos. Kita nyo na lang, jay biblical time, nga tiginampanan ni Pilato, jay rule na, nga mangipailan sa kini Jesus. Anya ti rule ni Caiaphas, ni Herodes. So, magpasalamat kayo na born again kayo. My point is, ado ti tao nga ti gamgampananda jay role da kini Satanas. Ijay negative side. So, nga duwa, ti gamgampanan ti tao dito'y lubong. Ado iti agbibiyag nga jay rule na kini Satanas ti gamgampananda. But praise God kada tayo jay rule tayo kini Apo Diyos. Hallelujah. So nga dakal ti pasalamat tayo kumay jay. Kitaan nyo ti tataod ti lubong. Nga nalata, ado ti gamgampanana, kay rule da ijay negative. Ka kingdom. Ado iti kakampi ni Antichrist. Dumakas ka dumakas, ti maragdakdakas. Umagom nga umagom, tinaagom. Wan, talaga ba't nga say, naka-prophecy na ta? So, agpasalamat ka, no, nabornagin ka. Tatigam jay rule mo, kini Apo Diyos. Nitak, na jay last, ngayon surok ka na kayo niyan. Kita nyo ti ginampanan ni Noah. Jay rule na kini Apo Diyos. Kita nyo ti ginampanan ni Lot. Jay rule na kini Apo Diyos. Kita nyo ti ginampanan ni Joshua, ni Caleb, jay rule na kini Apo Diyos, ni David. Amen. Aduman di negative things nga nagnaan da kijay. Pero tinilipas da jay rule nga dapat nga gampanan kini Apo Diyos. Jay bang ipande family yo? Jay papangususaran nyo, iti biyag nyo, sanikwayo, laing nyo, time nyo. Amen. Tandaan na tayo after this life, panawan tayo dito hoy, mapan tayo dyan eternity. No niya ginampanam dito hoy, so ti apitam, iti next level,
tibiyag mo. So now is the time nga kampanam tas bibiyag ka pa jay rule mo. Hallelujah! But iti pa nang aramid tayo jay, ito yun, the message manan. Iti pa nang aramid tayo jay, pa nang ipatungpal tayo karagitoy, ado ti challenges nga umay. Challenge the enemy dagitoy. Han nga basta-basta nga mangyari latan. Ketija ayan ti challenges, ijay tayo nga ma-experience ti panag-work ni Apo Diyos nga supernatural. Maban tayo di Ephesians chapter 4, beginning verse 26. Okay. Hallelujah. Basa. And don't speak directly to anger of you. Don't let the sun go down while you are still angry. Okay. Pengastoy. Okay. Ado ti pag-ungtan tayo Ti pa nang ipatungpal tayo dito nga plan of God. Ado. Iti possible nga pag-ungtam. Possible nga pakadismayam. Pero, anyan ko na verse 27. So nga, saan ka nga agong unget, ang gana nga lumnag, ti init. Ti King James, neither give place to the devil. An mga ikan, ti devil, ti gundaway na. Amen. Lita kang, no ipatungpalyo di ay, ado ti challenges. Na di ipatungpalyo, di aramidam ti pamilyam nga makadyos. Amen? Number 2, di ag-serve kayo kani Apo Diyos. Nga kayo misuda pan makigimong. Kayo misuda nga minister. Ag-serve. Ano challenges? Nyabay. No, i-manage mo jaysanik ko ang inted naging ka. According to His will. Ado kalaban mo ijay. Amen. So nga, no, sa nikwam, apa yung inted ni Lord King Kariyay? Pangusaram. I-manage mo nga rod. Ijay pagayatan ti Diyos. Kita nyo kanida Abraham. O dati balitok na saan dalangin dudulin ni Jay. God has a purpose. Apa yung nga, ida grubat ti Israel, ijay Egypt, nga doon ti balitok na, nga inala da kada iti taga-Egypt, the purpose na di ay ipatak dira di temple. Amen. Patak dira di temple. Di pangusaranda. Haan nga da jay, baka. Nga manya nangusaran ni Aaron, nangaramid ti sinanbaka nga di Diyosen. So, nagungot ni Apo Diyos. Amen. So, kitaan nyo na gijay. Kasi nohan nyo makita rin ay na the testimony that I praise God for that. Brother Emilio, di ba? Alaan na di pagtrabaho am. Ano pa panahon na kay dyan? Madini, Satan nga talaga di ay. Karon no makita na nga, usaram kini Apo Diyos. Ngam, dadya challenge. Tatikas na ni Apo Diyos, sukatana di ay. Nag-experience mi nga urti kakasta.
So, dati kasjay, basta umay gaming kanatayulat ta, nga tisa ni kwa, nga iawat ni Lord, i-manage tayo, i-stewardak lang nito'y, pangusarak nito'y. Anya, iti plano mo Diyos. Amen. So nga di, namingsan ni David nagkararag. Apo Diyos sa amin na ito'y nakaya mi nga ited. Kaya nakakot nagkapuman lang king ka. Awan ti sa nikwami nga inted mi king ka. Amin nga na ited mi, nagtaod mo lang king ka. Nagpatakdara ni timpal niya eh. Hallelujah. Isu nga, makita yo, dagijay nga rule. Anya ti rule, papel mo. Papel mo dito'y earth. Kasi kung kumano pelikula, dajay ti karakter mo. Dajay ti akmem. So ano pelikula kat istorya, kat sikade maturog ijalungon, na kunwari na tayo, dajay ti gampanam. Uno si kada jay, patayon na, sa pangaligan, titigampanam. Kakasay, no, pelikula. Pelikula de Pero ti biyag tayo kay ni Lord, ada ti rule tayo. Kita jalangan ti kamayatan. Jay rule mo, gagampanam, kini Lord. Aminan nga rule, gagamgampanan ti unbeliever, madmadi. Delikado dihay. Kita niyo soldado nga nang duyok ti bakrang ni Jesus? Si paypiman dihay. Nga dajay ti rule na. Kita niyo dihay ni Judas nga nang lipot ke ni Jesus, day ti rule na. Asipay kuna ni Jesus. May met pala kumahanga na yan anak. Iso nga dakal unay, nung makita yun na gito'y, dakal unay di pasalamat yun nalawagan kayo. Na born again kayo. Kat dapat valueon nyo na ita. Ayatan nyo na ita, nagrigat tupay. Ti mga saba. Uray manuti explanation mo. So ano minsan, kaya-kayat nga talaga, amin ni Apo Diyos sa may salakan ti tao. Ngam adalata, ti tao, nga tigampanana, chay, rule, na kini Satanas. So kitaan nyo aduti Antichrist, nga daday jay, Satanismo, imbagtaha nga si kade ay. Imbagtaha nga di pamilyam di ay. Ura bahaya. So nga, kami sunukit kitak te ubing ko, ay salamat. Bagnalang tanabor naging kayo amin. Amen. Thank you, Jesus. Anong ko'y bagbaga at rule tayo dito'y lubong. Gampanan nyo. Jay rule nyo. Hallelujah. So, ijay aduti challenges. Isungan, don't give place to the devil. Anyo nga ikan, tigundaway ni Satan. Amen. Tadi jay nga work, no kita na nga ipultilam, jay rule mo, kene Apo Diyos. Pakitak lang pa diyan. Okay. Dito ay verse 27 diyan. Now, tuloy na yun, basan ka na verse 32. Sa tayo, alaan na yung message. Tuloy. Let him that sow his seed no more, but rather let him labor in his hands,
free which is good, that he may have given to him that needeth. Oh, wow. Kita nyo, terul, tiyak taktakaw sardeng na kuman. Apa nga isardeng na? Trabaho. Tapno ada maitid na ijay makasapol. Nagiging titunay nga ada rule na. Nga gamgampanan. Amen. So, makita yo dyan, dagita ti rule. Amen. Nga dapat tayo gampanan. I-share tayo, dagidayin talak ni Apo Diyos kada tayo. Number 1, day family. Ulitak manan. Sika nga ama, wano ina. No agtrabaho ka. Wano anak, kuma. Hamnat nga isudang oti. Umatenta ta. Agasawa, dadatoy. Now, pangusaram, ijay ibirbirukan. Question. So, mapadas today, padasan ni Satan nga i-divert sika dito'y nga rule. Ti rule mo as a father to feed your family, your wife. Sakbay tiraduma. Especially, kung ano dyan, your family and the household of faith. Amen. Alang nga father makiti, pati mother isudat tagberbirok. Amoyo. Dagita ti singiran to ni Apo Diyos. Kamo titunay nga baknang, titunay nga baknang, ti imatang ti Diyos, jay mangiman manage, jay sanikwana, na kaya natin ag-share. Haan nga ma-appreciate ni Apo Diyos, jay bumaknang, nga idudulin na lang, nga para kanya na lang. Di karkaron no anak mo. Kat ama ka, kat idudulin mo lang, di swildom, listen. So nga sagpaiso, kada kami niya, siyempre, ministry tayan ko. So, nung mamingsan adda, mamingsan kurang iti blessing nga rumar nga kunan ni Paul. Mamingsan mabisinan ka, mamingsan subsobraan ka mat. Ada ti time nga agsasabay. Ada ti time nga awan. Amen. Now, tata, ijay blessing of umay in my life, challenge niya. Kasi, kasano ti kasak ijay, nga mang budget. Number 1, mausar ti ubing. Sakbay ti daduma. Mausar kada kami. Ngam gaputa na kami nga rod kay ni Mrs. Piman, kaaduan, ada dagiti matatats, kagumatkatang tibado mi. Sabay no ni Mrs., papanunuto na di badok pa'y Piman. Ngam siyak, kitkitakmat nga may provide tibado mi, so hanak panunot. Sabali man panunutok, tadyahi kanon mi, tay gasol, pag tuition piti ubing, apay nga nagidjay, di ba panunutok. Katno daw mabati, sura jay usarak, para ag-expand division. Amen. Now,
So, tapan panunutak. Nga niya ngay kumapangusarak. The blessing nuhan ka di family. Listen to this. Haan nga mabalin nga narangay ka nga haan nga ma-experience ti ubing mo day ti family mo. Amoyo, one day, nulumakay kayo, isudan to, ti mang-asikaso ka na kayo. Hanga di barkadam, di mang-asikaso ka. Di anak mo lang, di asawa mo lang. Isu nga, mariknada kumantata, once nga lumakay ka, kat awanan ti maaramid mo, baka sikladuyon na kay kanak, sikan kanahi. Sika bakbaktan, sika laklakayan, karusanda, nga masurwan, the Word of God, di nasasaktan nga kaririknada, di kinaimot mo, di ma-remember na. So now is the time, challenge na ito'y, challenge yourself. Amen. Amen. Provide. I-provide mo na kailangan ti family. Hallelujah. Oh, amen. So nga, trabaho ka, taada isir mo. Amen. 29. Sige. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that we be minister grace unto hearers. Next nga rule. Amo the role. Baka nalipatan niyo. At the role ti husband is the wife. At the role ti husband and wife is the children. At the role ti wife the husband. At the role ti wife is the children. Amen? Ada ti papel tayo nga dapat tayo gampanan. May isa nga role tayo dito'y surat ti verse 29. Pakiulit. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that we be minister grace unto the hearers. Basa ka din, Ivy. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Okay. May isang role, kada tayo nga parents or kasawa, that tayo itimang build up. And nga to tear down your family, but to build up. I repeat, our role is to build our family, not to tear down. Agnunot kayo, duma. Our rule as a father to build your family, not to tear down. Husband and wife to build your family, not to tear down. Amoy no, minsan. Ada-adalok na ito challenge nga rod nga kunak. Padasan da tayo ti enemy dito'y tapnuhan tayo magampanan di ay minsan makadiscourage sa radio bing mi. Minsan hangko panunutan dito communication nga nasakit. Mayat tinasakit no constructive. Pero kailangan mang build.
Hallelujah. Nalaka pwedeng ibagbaga, ti biyag mi, biyag ni Kristo. Yes. That's it. Kunani kwa. Kunani Sister Cleta tayo. Ti prayer na. Nalabusan ni Jesus. Tapno mabaduan tayo. Pinmanglaw, tapno bumaknang tayo. Natay, tapno agbyag tayo. Nagsakit, tapno maagasan tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Nagbalin nga weak, tapno ma-strengthen tayo. Hallelujah. Amen. That's our rule for our family. To build, not to tear down. Kasano ay, ura lang the word, ay sawang tayo. Kailan mang build, mang strengthen, full of grace. Amen. So, minsan kanyak, siyak to pa minsan naungutak kinimisis ngay, karkaro no, mapipressure ti ministry. Ado ti problema. Ado ti sangsangwan. Kano minsan piman, so ti pagdasalan ti ungot. Tunog sa sao pa lang, ay, pagurek ka di. Karkano uray mangan pima di bagana. Mangan. Kuno. Aguray ka di. Tagmidmidititak. Kasi, permi nga ro ti burden, permi ti challenge. So nga nagigay rule tayo, paminsan nagrigat nga, may apply. Pero, wala kang magagawa because that's your rule in God's kingdom. Mapan kalatay day nga mapan. Padasan the enemy, pero agsubli kalatay day. Talangan nga day rule, kini Satanas, tigampanan tayo. Ay madikpay Amen. Niya po Diyos nang create kanyak, naadak nito'y because of Him. Plano na nga madak nito'y lubong. Tadarul ko nga dapat ko nga gampanan, lipasan. Rule ko in my family, and rule ko nito'y earth. Amen. So nga dati tigapu ng adak nga si bibiyag. Tapno gampanak diyay. Lipasak diyay. Kat may sa diyay family. Amen. That's your rule. To build and not to tear down. So, parasin nyo lata, nagsaw kinasawa yung lata, timang build. O reno, nagdanggan nyo dahito kat saan, tatapay lang, ang kayo nga lang bibuild. Aksipan nyo lata, tairugiyo, tadandanin ti rapture. Baka awanan gundawa yung maramdama. Nga garamid, iti ada reward na ijay heaven. Irugiyo nga i-build na gidyo-bing. Of course, Word of God, tuusaran tayo. Amen. Nga manghil, kadakwana, lang rupiman ni Ruth. Tata, siyempre, kasum tayo asikasuna. Kita ko minsan, ungtak, tunok pa piyan, masyanak mo't lang. Permi piman ti trabaho na. So, dotes asikasuna, do ti challenges mat. Kakasjay, adaragijay, makitak mo't kanyan pa nakadiscourage. At ko, oh Lord, so adaragijay, meditate lat help me to build, not to tear down. So ako nakugali na ito, all things work
together for good. Adon tinagnak ti ministry, at no magmagnatayo ti kakasta, ijay nga ito ng pagamamam, after itihi, maka-overcome tayo, maka-breakthrough tayo, dakdakkel iti mangyari. Ta experience ko ti ministry, basta da kasya, ada pressure. No, ada pressure, tadjay challenge nga kunak, no, tadjay work out tayo, ada pressure. Ngamin, to no malpas ti ay, dito yung manan nga makita, ti mas dakkel nga miracle. So nga dengga-denggak, dirabi dagijay, testimony ni David in the Bible. Nado dagiti nagnagnaana. Wow! Ada dagijay, kuanda Isaac, nagnagnaan dahan, tuno kwa, gaburan da piman, dajay deep well, kinalikalin, dagijay kapuunan da, kargaan da ti pitak, tuno kwa, umalis da manan, tuno mayat manan, kargaan manan, jay inimi ti pitak, mapandala tayo jay manan, kargaan da ti pitak, inga na nga, nag-transfer da manan, handan nga kinargaan di may sa. Ijay da nga rin ng ay. So, oh Lord, special team na gitoy. Importante, don't give up. The devil, di kaya't nag-give up ka, di kaya't nagbasol ka, ijay time nga kasjay. Iso nga, an ka kumang agung unget, ingana iti lumnek ti init. Kahit nasawan, manarigat ti mabayag nga agung unget. Ang adajay lumnek nga talaga ti init. Tira duma, kanang agbasol ka, ti kahit nasawan. Tanin lumnek ti init. Di mayatan. Wano, nohan pa yung lang ni lumnek, itultuloy mo. Gana lumnek santo uston. Ano nga siya? Isu nga, our role in our family or for our family is to build, not to tear down. Hallelujah. Amen. Okay. So, i-build yun ni asawa yun. Build you so that the word of His grace. Okay, tuloy. Verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, who resisted the way. Okay. Do not grieve the Holy Spirit of God. Amuto, ti partner tayo lang, nga makaaramid amin karigitoy. Holy Spirit. Awan iti kayam awan the Holy Ghost. So you need to humble yourself under the mighty hand of God. Your partner is the Holy Ghost. Tapno magampanam jay rule mo, your partner is the Holy Ghost. Sungahan mo paglilidaangan jay partner mo. Tay jay ka nga nasilan, namarkaan. Amen. Jay ti markam, Holy Ghost. Sungasikan ti tulong ti Holy Spirit. The very challenging da gitoy. Itaan nyo kadi, even na ito ministry niya, na ipatungpal ko na iti rule, na da ito'y ministry, tadang aron mo ti rule na ito'y ministry dito'y earth. Adamat ayab na da ito'y, nga dapat na fulfillen, vision, mission, nga dapat na lipasen, no fulfillak da ito'y, nga rule na da ito'y nga church, ado ti challenges. Kat saan lang nga siyak ti ma-challenge ito'y.
tatayo as a whole body iti church. Amen. Pero, kailangan nga kanayon lata nga approacham wano mapan kalatay the Holy Ghost. Amen. Makicommunicate kalatay the Holy Ghost, ta iso na the partner mo nga inbaon di Diyos nga mang-fulfill ijay role mo. Without the anointing, we are nothing. Without the Holy Ghost, awan ma-accomplish tayo. Hallelujah. To build, not to tear down, Holy Ghost. Tigay kadwa may dyan. Anto'y masipsiputan no maminsan de. No maminsan kat antayong nga naka-build. Waswasakan tayo gayam, kiti. You see? Ngam the Holy Ghost, iso na ti mang i-direct kada tayo. Mang ipa-remind kada tayo dagiti teaching. So nga grieve not the Holy Ghost. Ta iso na ti partner mo. Okay. Next, 31, 32. Last verse. Okay, basahan tayo man tayo Ilocano na tayo. Tayo ti, antayo yung allow. Verse 31. Wow. The bitterness na jay na nakasaktam nga inimimpen mo. Nga inpen-pen-pen mo ijay pusom. Nagbalinan nga bitterness da jay pain. No damo, an pala nga bitterness ti awag. Nasaktan ka lang. Pero no kem-kem-kememon, ingga na nga pait ti biyag mo redan. So nga dagita iti ma-overcome. How to overcome all these things? Kasano nga ma-overcome tayo dagitoy? Tirul tayo nga maysa is saan tayo nga agbyag ti kasoya? Verse 31. Ang adata tirul mo dito'y lubong. Karo asawa. Karo family. Pura bahaya. Hingga na idipay lang. Kailangan maawan na kito'y. Amen? Dito'y verse 32, the answer. This is our rule. That's your rule. Natirol mo, mga asi. Sige man, ulit. That's your rule. Ti rule mo nga dapat gampanan, kailangan umay jay asi. Agbiag ka ti asi. Ayat. That's your rule. Nyapay? Forgive. That's your rule. Han mo nga rule dito'y lubong, ti saan nga mang forgive. Hallelujah. Apa yung isursurok na ito eh? Nagrigat ora ito pa yung sarilim na minsan. Narigat mo ma-forgive.
So, kailangan kita di panang forgive ni Lord ken ka. Jay ayat na ken ka first. Jay asin na ken ka. And then, alaam di panang forgive na ken ka, panang ayat na ken ka, panang kaasin na ken ka, sumati rule mo nga biyag. Hallelujah. That's our rule. Nga maibagbaga dito'y earth. Number 1, pang i-applyan nita, ijay family. Pati na isurok lang na palabas, yung rule nga dapat mo gampanan, kas kininowa, ti rule de family na, sudah ti mausar, agaramit ti daong. Amen? Wow, de nga rule. Amen. Kinaya da. Tay suti rule da. Kainted ni Lord. Amen. So nagit kita nyo day rules, dagitiwam family, the Bible, ada nga iti talaga nga dapat tagampanan. Amen. Ket tidak duma nagampanan da, tidak dumahaan. Tidak duma na destroy da. So nga, kada tayo, timay sakit kitaan tayo, ijibiyag tayo, what is my rule? As a father in my family. Kung sikamat kat ina, what is my rule? As a mother in my family. Amen. Malaksig, jay rule, tayo nga, ramidan tayo nga na Diyosan, ti pamilya tayo, nagito iti additional. To build, not to tear down. Nayon na nagito ijay rule. And I believe nga ag-prosper tayo. Very challenging kapadasan ti enemy na kita. May sa testimony, no kada kami intuno adakan ijay nga level. Makitam nga adati aramidan iti enemy jay nga kan nga in line ijay will of God hangka give up that time nanda jay nga spirit nga madil. Amen. Amoy ti ikaskas sa ti devil, ti sikap ti devil, ti usara nga rod, no kasparga jay lalaki kat agpursigi, jay babae. Ijay no mas weaker, jay babae, isuti usara na. Isuti umalaw-ngaw. Isu na ti madinat makigimong. Isu na ti negosyo ti amuna. Ay, adon na mo kapapastor, nga haan nga nakabagpastor, tani asawa da, kwarta ti amuda. Nya pangalalam ti ipakan mo ti pamilyam, magpasto-pastor ka, kung na da ijay. Handa nga mo nga, there is a spirit behind. So, malagip ko, da kami kinimisis, awan magkiditi kasi ni misis, pero, nagita tao nga mangbuybuya. Kada kami, nagiti kakabagyat, nagiti kakabagyana, nagiti sumanao. Kanya ti bibiyag nga tan nagitoy. Kakaasin daban nagitoy. Siyak paimot ti, kadwa na nga ibagada. Pangalan ni Pastor Romy nga iti ipakan na, ti asawa na, ti pamilya na, no mga kasabati amuna. Okay. Tatalnak lata. Imbag tahang ko pa yung amuna, gito yung teaching, namana ka nag-give up. Dahito iti biyag ko. Kanayon ko ibagbaga kay ni Mrs. Dahito iti biyag ko. May mayat nga alaan dakon kini Lord. No, hang ko malang itong palan na ito'y. No, hang ko apolfilan na ito'y, may mayat nga alaan daklangan ni Apo Diyos. Kunak-kunak kini Mrs. Nurudua kami.
Isu nga, nagpursigi aklata. Amen. Praise God, no, about material things, about makan, adak pa lang, pinakandak na Apo Diyos. Hindi makita na, na medyo parang ayandak na Apo Diyos ti material, nagbaliw, ti angin. Pangaan ng ato. Kasday tatan. Pangalaan ng atapiman. You see, so nga mayat no tumatakder kalata, itatalnam, ammum tirul mo, nga dapat mo nga gampanan. Kay time nga na jay, there is a spirit na kayat da kapag give upan. Ada di time nga, ada dila ni Apo Diyos ka na kami kinimisis, iso ti pagriririan mi. Ngam di dilan da kami ijay. One time, ingana nga maging worse. Nga uray na lang nga sharp, magsinungbat kami ijay. Pero that's the time. Maradya nga spirit kat madil. Tanuhan nga madil, so timang igaloton ka na kayo, agyan kayo na dyan nga level. So nga, adungay ti kasay, tapnohawan man lang ti pagririan mi kat sigilatan. Kailangan, ngayubor kami dahi tapno, labsan nyo. Tay spirit niyay. Hallelujah. No, dahil ugali kuno ugali na, nga dilanan ni Apo Diyos, ijayan nga time, kakasla, makiwaran niyay. Jay sugat kuma, maupira. So nga tiranan ni Apo Diyos, jay situation nga rin. Nagijay ti experience me. So nga ijay nga na-deal. Ijay nga na-overcome, nagijay nga spirit. Or even nagijay ubing me. No dati makita nga, nagijay ugalidan nga rumwar. Kaspangargan, madida ti makigimong. Ang mabalin di ahita. That's not the rule. The rule is to serve the living God. So ibirok mi di ay. Sumadot na nung mamingsan. Agbasa na yung Bible. Mamingsan handang agbasa. Apay, computer. Di ba? Gadgets tata ti umag-agaw. Sige lata. Prayer, advice, pero mamingsan, medyo gungot ni mama da, talagang ada ay baga na nga talaga. Nga medyo nga badid. Amen. Tun maramdama, madidil gaya mo na jay. Sumot lang gaya nga ijay kami nga medyo struggle. So no da ka nga struggle, ijay level nga jay, time nan nga madidil yan. So hang kayo give up. Just move on. Asidigan ti victory. Ijay. Hallelujah. Amen. Iso ti experience me. Ministry in your family. Your relationship mi nga kasawa. Dapat time kanayon ibaga ni Mrs. Siyempre, ado ti situation at lang nga mauwatan. Kata kanaw nang ibaga, awan, handak ngay ayatan, dapat may ibaga na kasi. Kasano nga ibagam na ita? Kita mo karina kita duma family, aga-asawa. Handak kuy-kuyog. Natakat agoy-kuyog ta. Apay may bagam na ita? Umay katintag sa lutsod, jay duma. Mas worse ta, kung dadagayang nga spirit, dandanin nga madin.
So nga nargiri. Ito biro-biro ko na. One time, kana nga nag-manifest na jay kay Spirit. Kana nga bagak nga I love you. Narakop ko iso na. Anak pa nga nag-cast out. Hindi, narakop ko iso na. Hihihi, kunan dari Spirit, pinmanaw. Amok nga pinmanaw, jay demonyo. Bigla nga na-release ni Mrs. Apa dia kunan na. Ada ti pinmanaw. You see? Amen. Time na nga nadili ay. Katawan mo tanan. Amen. Nabayag di ayan. Ang nga nagsubsubli. Kanhang ko kayat nga agsubli. So nga, nagijadya ko nga challenge. Very challenging no i-work out you. Dagitoy nga surusuruan tayo. Ti devil, padasa na nga work. Ijay na duma-duma nga babasit nga banag nga aslahan mo makita. So ano i-work out ni Brother Emilio kasi pa rin pagkagiver na rumangay niya. Sublin na trabaho na. But don't give up. Nagbalin nga na panglaw ni Jesus tapno rumangaya kaselata. Ada ti evil spirit behind it jay. Amen. So aday sukat ni Apo Diyos. Haan nga mabalin nga maabak ni Apo Diyos. Amen. Talaga makapat-challenge. Jay rule tayo nga dapat tayo nga gampanan. Pero don't give up. Just build your family. Build your family. I-build yung lata ti asawa, ti anak. Ijay rule you nga na-receive you from God. Hallelujah! That's my message for today. Tumakdaro tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, anyaman sang sangwan nyo, kayong agasawa, tandaanan nyo, no, daman nagijay, nga kurang, daman nagijay nga nagnaan nyo, mabaling nga na-destroy, ado ti dinestroy ti enemy, di pass, ang rajay, ti biyagyo. Tin-work out ni Jesus, kada kayo, ket grace. Tin-work out ni Jesus, ket the plan of God before the foundation of the world. Number one, the family. Amen. Palbaliwan nyo dahil situation nga makita yung hangin line. Ijay rule you na na-receive you kini Lord. Babaan ijay grace of God. Allow the grace to reverse your situation. Uray kada tayo nga individual. Kitaan nyo ti biyagyo na tayo nga ama, kararag tayo mat. Ama nga Diyos, mabalin nyo ako na. Marami nandak nga blessing in my family. Bali na ka bendisyon kaya asawa. Karito bingo. Kararag yun yan. Tatirul mo. Sikat ti ulo. Kapag ayusan the blessing of God. Tapno jay family. Katag work. Jay blessing ni Abraham in Christ. Bagam. Tulungan na. Aramidan na ka blessing.
nga na-receive kon kini Jesus, nagbali na ka bendisyon, idawat ko ti manifestation. Litok manan, ti purpose nga agtartrabaho ka para iti pamilyam, para i-manage mo, nagijay nga blessing mo, ijay purpose ni Lord. Never o saran tayo, nagijay sa nikwa ni Apo Diyos, iti plan and purpose the devil. Don't give place to the devil. Build your family. So, nga mga situation, kapag pagnaan nyo, don't give up. Patong palyo kiti, Jebi, rule you. Purpose ni Lord kada kayo. Because the Holy Ghost, so ti kadwayo, nga mang fulfill. Ano yung nga may maysa? Never nga may maysam nga mang fulfill dyan. You need God. You need the Holy Ghost. So the purpose ngayon may the Holy Spirit tapno kadwaan na tayo iti plan of God. So hanggang may maysa kadwam ti Diyos. Yaman nga hanyo pagking kinawatan kini asawam. Noramidan ti maysa kin maysa ti rule na surwan na tayo ti Holy Ghost. Tapno ma-break iti anyaman nga power iti ang spirit nga mang-challenge kadagitoy nga purpose ni Lord sa life tayo. Praise God. Hallelujah. Mamingsan pa no adati partner you, holding hands kayo, and then pray. Pray you ti family you. Pray you ti maysa ken maysa. Ti asawa yo, ag kinararag kayo nga asawa, and then pray for your children. Amnawan pa ito ubing you. Pray nga magampanan nyo ti rule you. Dito'y lumong. Hallelujah. Come on, start now. Pray.
Yes, Lord. Sika, Father God, tinang design, ti family, sika tinang aramid, sika tinang institute. Kaya to'y kami amang fulfill, ti rule me, dapat mi nga gampanan, iti family, ti relationship ti asawa, iti relationship mi ti anak. Father, in Jesus' name, we pray, nga gito'y kat magampanan mi. Pakita mo, Diyos, nagiti dapat mi nga dilan, nagiti dapat mi nga overcome, tapno maka-breakthrough kami, makapan kami di mas higher level, tikas taming agbiyan, itirabaw tinaga, because sa one itigapuna, nga da kami dito yung agbibiyag, nuhaan nga gabutin purpose mo, in planom nga rule mi nga dapat mi nga gampanan. So Father, commit mi kan ka, our families, yan ora na gito'y kakabsat, tiday ito nga ministry, tuloy mo nga work ka di bang pamilya mi, tapno magampanan mi, dagito'y nga rule mi, iti pagariam, iti family, iti kingdom mo. Oh, Father God, salamat. Tanilawagam na kami babaan ka ni Jesus. Babaan the Holy Ghost. Kaya tada kami nga na born again. Inanak mo na kami in the Spirit. Tapno mawatan mi, tirol mi. Tadito'y lubong. Ado na gidjay nga tattao nga nayawawan. Ado na gidjay nga tigamgampananda. Katadjay nga plano ti Antichrist. Plano ni Satan. Nga mayayatam na gito'y o Diyos. So nga dawatan mi, use us to evangelize them. Use us to share your word, the gospel unto them. Tulungan na kami, tinay nga mission. Vision, tapno even nagiday family da ket may restore ken ka, Father God. Hallelujah. Usaran na kami nga blessing kada ka iti family mi ken tidaduman. So commit mi nga ro daytoy. Thank you. Ti kadam nga nagmensahe nga ti biag mi is to build our family, not to tear down. In Jesus' name, amen. Amen.